Iopa pene ahuru mapai. Te pari nei e ri whatai a iopa i te paieti ore. O iai whaatia ia neihu. Ua prawatura e ri whata ati te mani na o maira. E prau fof a ore a nei ta te tata paaria prau mai. E wha inoa nei o iei te opui te matai no te hiti au te rā. I te maror ai te prau fof a ore e te prau ai te prau e ore e tupura. Te whaariro nei oe te matau e mea fof a ore. E te haamairi nei i te pure i te aro te atua. Nā to oe wahai wha i te mai to oe pio. I mino ai oe te ariro te whia paari. Nā to oe waha oe whaahapa. E ere au, e te whaahapa nei to oe reo ia oiho. E aha, o oe a nei to te tata nei i whanauna. O oe a nei te hamani hiana hou te mau anei. Ua whaaro anei oe te parau moe a te atua. E ua riro atura anei te paari te ia oe an aiho. E aha to oe ite, e aore ia mātou nei. E aha te parau i tāia oe, e aore i tāia mātou. Te iō mātou nei te whea tahito e te hinahia te upo. O te hau tō rātou pu e mahana i te momahana o tō me tuana. E iti a te haamahana te atua ia oe. E te praur i maru hamani mai taira e mea fauwha ore ia oe. Te rōna tō a au ia oe te aha. Te nahea mai raho i tō mata ia oe. I pato i ai tō a au i te atua, i mani ino ai tō reo no roto i tō waha. E aha te tata nei i prauhi ai te vivi ore. Tā te wahine nei i whanau i riro ai tāna i te prautia. I nā i te whea moara e ore te atua e te aturi atu. E ere hoi te maura i rei te mea vivi ore i mua iana. A te atua e hoi te mea fof ai te vivi ira i te tata nei. O te horomi inoa i te prautia ore mai te papera. A whaar o mai nei iau, e wha i te atu vai a o i te ienei. E o te ite ai a ura, o ta uia e wha ite. I ta te whea paari wha ite e aure i huna. O te noa a mai a rātou, mai te mau tupuna maira. O te horo ohia e te whenua i a rātou an aera. Aore e taata e i nā roto i a rātou. E ati to te paieti ore hope noa e, o nā puemhana. E mea i te a ore to te taata hamani inora maumataiti. Te iteira tōna tari ai te haruru mehamehara. E i te hauti anei e horo pupara noa mai ai te haruini e iana. E ore ti e iana ia mana o e pū i te au. Te tia ihia mai rā oia e te oe. E ti a oia i te uri noar ai te maa. I te nā or ai e te ihe araia. Ua i te oia e, te whatata maira te mahana pōuri iana. Te mataura oia i te ati e te māwiwi. Te paura oia mai te pau i te ar i aine ne te tamaira. Ua whaatoro hoi oia i tāna rima e rawe i te atua. E ua a ātura oia i te puai hope. E whaauno atu oia i tāna a i te horor a in e iana. In ei te wahi o te pāruro nona. Ua wha i o iai tōna mata i te poria. E ua whaarahi o i te poria i tōna tau upu. E ua ano te mo oire tānei pārai. I roto i te mo whare ata ore. Te iha apa ohia e i pue āra. E ore o ia e riro i ta ata taua. E ore tāna taua e mau mai. E ore ho i te mai te eo te reirara nana i ta ata e parare atu oin e te whenua nei. E ore o ia e ora mai taua pōrira. E ama tāna mau ama ai te wira. E atu o ia i te aho tōna waha. E iaha te awarihi iara e te aturi te mea fof a ore. O te fof a ore ho i tāna utua. E ore e tai tōna tau e tupu ai te ia.
E ore tona am ai vaiho o tamai. Ai ore hia tona huero mai te vinera. E maere hoi tona tiare mai te orive. E riro te amuir au te pai e te orirai te mou. E ama hoi te te hapau te rawe tarhau i te auahi. Ua tō rato i te ino, e whanau mai rai mea fofu a ore. E te opuara tō rato opu i te haaware. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.